tseno ke dikgang tsa loleme la Setswana tseo di tlisediwang ke o Tshepile Mokate mo Platinum Northwest TV tla re lebelele tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Sepodisi sa Klerksdorp se kopa thuso ya go batla banna ba babedi ba ba timetseng. Mo go tsa bosetšhaba dipotsolotso tsa go tlatsa diphatlatiro tsa IEC di tla tshwara mo malatsing a mabedi a tlang. Tla re simolole ka tsa mono porofenseng. Sepodisi mono Klerksdorp se kopa thuso ya setšhaba go batla banna ba le babedi ba ba timetseng, Christian van Blerk le Donovan van de Veld. Sebueledi sa sepodisi mono Northwest, Colonel Adel Maybeck, a re ba bonela bofelo kwa tirong ka mosupologo yo fetileng mo mosong. Police in Klerksdorp request community assistance in locating two missing men, who is Christian van Blerk, who is 34, and Donovan van der Walt, who is 25. According to information received, they were last seen at work on Monday morning, the 14th of July, at Afrikaner Plot in Wessel Street in Meyringspark in Klerksdorp. They left their place of work in a white Toyota Hilux Raider bakkie, registration number KWF254NW, to collect spare parts in Klerksdorp Industria, but they never returned. A search was conducted and all leads were followed up, but it did not yield positive results. Christian van Blerk is slender built with long brown hair, brown eyes, and about 1.8 meters tall. He has a scar on the right side of his face, that's on his cheek, a tattoo of a cross on his upper arm, and a horseshoe tattoo on his upper leg. Donovan van der Walt, he's younger, 25, is built slender with brown hair, light blue eyes, a black moustache and beard, and about 1.6 meters tall. He has various tattoos on his body with a lion tattoo on the left arm or hand. Anyone who may have information regarding their whereabouts can contact the investigating officer, who is Warrant Officer Louis Harmse of the Klerksdorp Detectives, on cell phone number 083 607 1395. I repeat, 083 607 1395. You can also contact the South African Police Service Crime Stop on the number 08600 10111. Anonymous tip-offs can also be communicated via the MySaps app from your smartphone, and extortion-related crimes can be reported on the extortion hotline on 0800 911 011. Mokhuduthamaga mogolo Bizaleng Kopane ga mmogo le motlhankela mokhuduthamaga wa Leila Foods for Africa, Tasia Webb, ba kopane le bašwa ba Jobetina le Alabama maabane go bua ka matshwenyego a go diega ga porojeke ya temothuo e rulaganyeditsweng sedika sa Dr. Kenneth Kaunda. Porojeke e simolotsweng ke Leila Foods for Africa ka tirisano mmogo le NWDC e lebane le dikgwetlho tsa go fitlhelela tiragatso ka botlalo. Thulaganyo eno ke karolo ya Lefapha la Ditiro le Badiri, mo go solofetse gore diperesente di le 50 tsa madi a yone e tla tswa kwa NWDC. E diretswe go tlamela baagi ka ditiro le go ba naya ditšhono tsa go katisiwa ka mokgele wa go sologela batho ba le 5,600. Re di wetsa fa tsa porofense ga jaana re tsena mo go tsa bosetšhaba. Dipotsolotso tsa go tlatsa diphatlatiro tse 3 kwa Komišeneng ya Ditlhopho IEC di tla tshwara mo malatsing a mabedi a tlang. Bakopatiro ba le 11 go akaretsa modulasetilo wa ga jaana wa IEC Mosotho Moepya, Moatlhodi Daya Pillay le Moatlhodi Mjabuliseni Madondo ke bangwe ba batho ba ba tlhagelelang mo lenaaneng khutshwe. Panele e eteletsweng pele ke Moatlhodi Mogolo Mandisa Maya, mme na le mosireletsi wa setšhaba le badulasetilo ba Komišene tsa Tekatekano ya Bong le Ditshwanelo tsa Botho e tla tsweletsa dipotsolotso. Moporesidente o thapa maloko a komišene mo pakeng ya dingwaga di le 7, mme nngwe ya maemo a loleya a tshwanetse go tladiwa ke maatlhodi wa kgotlatshekelokgolo. Motsamaisi wa dikgokagano tsa palamente le dipatlisiso wa Undoing Tax Abuse, Rachel Fisher, a re seabe sa mokomišenara wa IEC se botlhokwa thata mo go tsamaiseng ditlhopho tsa temokerasi. Tla re tsene mo go tsa boditšhabatšhaba. Ba lephata la boitekanelo le le laolwang ke Hamas ba kaile fa sesole sa Iseraele se bolele batho ba ba ka nnang 67 ba ba neng ba emetse dilori tsa thuso tsa lekgotla la ditšhabakopano kwa bokone jwa Gaza.
Thulaganyo ya lefatshe ya dijo ya re dilori tse 25 di kopane le boididi jwa batho ba ba tshwereng ke tlala ba ba neng ba thuntshiwa fa di sena go kgabaganya go tswa kwa Iseraele le kwa mafelong a phuruphudiwang. Sesole sa Iseraele sa tshireletso se kaile fa se ne sa tlhama ditlhobolo tsa tlhagiso go tlosa kotsi e neng e le teng mme sa ganetsa palo ya dintsho tse di begilweng. Dikutlafatsa boditšhabatšhaba mme re tswelela pele ka tsa kgwebo. Jaaka ile paka ya gore maAforika Borwa ba ka amogela madi a bone a lekgetho go tswa kwa go ba setlamo sa lekgetho SARS, baagi ba tsibosiwa gore ba ele tlhoko le go sekaseka sentle tshedimosetso e ka ga go amogela madi a lekgetho e dirwang ke ba SARS. Paka ya lekgetho e simolotse semmuso fa kgwedi eno e tlhola malatsi a le 7 fa SARS e tlhoma dinako tsa bofelo tsa ditlhopha tse di farologaneng tsa baduela lekgetho. Go ya ka Lefapha la Lotseno, bontsi jwa baduela lekgetho ba tla sekasekwa ngwaga ono. Tla re tsene mo go tsa metshameko. Setlhopha sa Banyana Banyana se bone maemo mo makgaolakganyeng a CAF Women's Africa Cup of Nations morago ga go fenya Senegal ka 4-1 kwa Morocco ka Lamatlhatso. Mokatisimogo Desiree Ellis o akgotse batshameki ka tsela e ba fentseng setlhopha sa kwa Senegal ka yone ka nako ya dikotara tsa makgaolakgang. Kgatelopele eno e dira gore go lebelelwe fa ba tla kopana le Nigeria mo dikgaisanong tsa makgaolakgang. Motshameko wa semifinal o rulaganyeditswe ka moso kwa Casablanca. Mo go tse dingwe tsa metshameko, MEG Security ka tirisanommogo le Northwest Cricket ba ne ba le karolo ya go keteka letsatsi la ga Mandela ka Labotlhano kwa Ikageng Cricket Hub kwa Potchefstroom. Maitlhomomagolo e ne le go tlhabolola letloa la cricket la Ikageng go dira tikologo e e sireletsegileng e batshameki ba bašwa ba ka ikatisang le go gola mo go yone. Tla jaanong re diwetse ka tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Sepodisi sa Klerksdorp se kopa thuso ya go batla banna ba babedi ba ba timetseng. Mo go tsa bosetšhaba, dipotsolotso tsa go tlatsa diphatlatiro tsa IEC di tla tshwarwa mo malatsing a 2 a tlang. Re diwetsa fa mo gaetsho go fitlhela re kopana gape mo nakong e tlang. Ke o Tshepile Mokate, Mothweso, sala sentle.